Oh, mwebale muno abakutondera ajira sho mwendo nkabulikiro mwebale kwenda kuramukikiro kino kwenda kuramukiyao timu yange eya Jonad Events de kambara mukiyo bachali bange hona hali mukali nkwenda kuramukiyao bigaru bindi DJ Swale nkwenda kuramukiyao mafene wange Simple Junior nkwenda kuramukiyao Sapia Patrick nkwenda kuramukiyao Mugungu Makrisi nkwenda kuramukiyaho Mabedo Josephu nkwenda kuramukiyaho Emma nkwenda kuramukiyaho na Primu wa Bugufa nkwenda kuramukiyaho inywe na Kalimba ramukiza timu yange mwebale muno kubagadi buforo yakadi mwebale muno of course nemirimo itukora hamu ya Jonad Events kiro kinu matches nyino mugenyi nyino muntu wengenda kuba nitubaza nawe muzini kuruga munyamasaza ya Kikuube abamweta Swit Don tima ibara lya bakiya itumire Swit Don baitu jja ku bantu bazabazaho nawe nyendeze nkeso no mugisa gunu kuba aro street ziri mu rubuga runo rwa Hoima abanda bakusinga obwengi mutazimanyire kiro kino street zinu nkwenda kuzibarambuza empya street empya kamuno eziri mu street mu rubuga runo rwa Hoima ezimutamanyire musobole kuba ne muzikenga hati hano hali indi eno bagita government road tiniye no government road ekuruga kuli ekujoiningira kuruga main street hali netemba kule ruguroti kuli mpaka Desta negema kuli negenda mukati so nkwenda kubarambuzaho street zino hadi hano hali indi nyemerero of course abamanyire Hoima St Spiriano Kerezia then enu St Francisco isomero St Francisco then hati hali hano no hali a court the chief magistrate's court egyo so tukwenda kubaraba ya bya mwangudo zine mpyaka tukwenda kushima government ya Uganda hoina management ya Hoima City obokorante kutukolera engudo nkazino ezikunyirira nkwenda kuba nimba zibarambuza musobolo kuba ne muzikenga nyino muchali wangono otujja kuba nturubata nawe Artiste Swit Don mazire kugamba nyina Swit Don yes amabara banyita Sande David Donatus kuruga munyamasazi ya Kikuube abakiwa yetumire Swit Don hati Swit Don eryo Swit eruga mu software integrity and test niyo mirimo nkoleje ya mirimo ya software okurebya software bya computer biki yes then hati Don niruga mu Donatus yes. Na radio ya software ambapo tuhura badoni tubatumanyire ni baba gayiga wana niko kya wali no maisi ebe byona birumu nakasente karumu so kubanza nonyoki yayonko nko mutwaro wano okay ngusabira street wanyi mu mutwaro abazajja bajjaga mu muya kweta doni odu yes ati nkwenda tujja kurubata hao hamu tuolekea abantu bano engudo zindi then tunyumyamo ati bakuzara nka banzara kaboya munyamasaze ya Kikuube mukyale kibeta Kisindi yes Kisindi okwata muhanda kyo Kisindi obano ogenda orabire kayigo bubogo mukona forest station umuhanda ogutembera ugurogo so hatika then ko music yo kagogitandikira je ukagitandika music nkagitandika mu 2020 lockdown just myaka nka esatu yes notandika kuzina yes kiki kya kusindikize government kutandika kuzino kara bazindi baina sente nyingi tubatemu cameraman wange ngamba aliseda ajja kuba natondera ukaraba bazindi baina sente nyingi munezi bakora music kiki kwa kagiyezora mu talent nyagamba wewe leka nkosendeke gibyamira ati initially utakata ile music industry wakoragaki nyakale music nkagitahamu immediate nikyamara kusoma baitu nyali businessman ndiringa mu electronics abakaboya bakondora bamanyire no kora electronics yes ati nate kiyo kyagikora music kaginaga kwa ate music kalembere kabaho nkabanyina kweyongera yose reka pute kumara so banzo ngambire myaka esatu industry gisangirota myaka esatu eno industry tekanda bize kubiya onyumirwe muno batugambire kizino watandikira ukatandika nikizina ki ngatandika nikizina baketa weekend nikikora na Moses skills mu state awa kyaligayaza tuhereza kapera ke kizina iki weekend I tell you I wanna take you out
Trust me, it's my first time we gonna party. Kabanka love song. Ekaba love song. Ate bizina bino niwo byehandikira babikwandikira buhandikira. Bizina nyehandikira. But of course nko muzino omugezi twenda kwesiga omutwe gwawe kumarayo. And with some help ya producer. Yeah, producer na ku tukole mututi na tuti. So ati mba producer bona producer kyabandi bokozere na besides Moses skills. Nkozere na Gene Beats. Na Aki Wheels nibo bonka basatu aho na Challenger Pro, I'm sorry, na Challenger Pro. Yes, wakura hati business hazino kubara binga kurugotandika bizina mukaga atoturukize bizina bingi araba ebyo bizina bakubituruki abandi mwaka gumu kwa mpora batekiyo kuturukia no rant na mama ko oba iwe toina pressure toina competition pressure teri nyingi Elen nkwenda kugaruka yo ugambiro oruga Kikuube munyamasazi ya Kikuube abaka abazini bakuruga Kikuube kuba kyali hansi muno tutakabahulize muno kuno abazini ba Kikuube kinte kikutalibaniza bulo mukwefora nti nkumanya muno yes kutenda kuhaburwa kale naka nensonga ya kasente sente kizibu kyamana usangana ka transport kurugo ko kaija kunungwa kolera akazina nakoto kaina ngirira baitu hating tubanzo tugambire ko ku Kikuube bazini kiba abali abakitera abazini ba Kikuube wewe mbali bangi baitu kanti njagambira abakitera levoni yema bakusinga niwo kubasingaho wewe tinjabaze bingi mubaza amazima niwo kubasingaho bari yakusinga abasajja bakantera areka kutina bazongambire Kikuube abazini ba Kikuube abasajja baliyo ba Badman Rush Bad Power 2 Jimzo Hamtag Evacu in fact Hamtag gogo wasa kubali musajja wamani I respect him Hamutaga no wakazina kano okantera yes Hamutaga kaba aronanka guy yamukwasaganyizaga Patrick bakyali hapo akyali nawe batukandi sinkubikenga biro binuka katakyamuliriza katakyamura kikizonga kitakyatu kya music Hamutaga kaliyo kaina na new song na Planetalo ni naganaga twikaire kumuhuliriza so ati iwe ngambira kike kyakusikirize kugamba nti fine oina business ya yokora baitu wagamba nti you know ko banzo ko gireke obotandike music kiki nsonga ki music eno katandika mpora nimpandikaga yes tomnya handikire mpandikire kizina successful song ya campaign ya kazini honorable kazini mbone yabaye successful erabireho nyagamba hankusa kusobora Kikumanyisa ukatandikira kizina kya kazini yes nyakyandika nyateka mwaka party katito then kyarabaho nyara kitunzire muno nyagamba ati music en kusagigeza hati cameraman tugende hano maiso so that tosobore kuba no yes how are you ya fai osobore kuba no twana kananka to pesi yo kurubata so ukatandikira kizina kya campaign yes nikyo watandikiro so nikyo warurakiru basire wagamba kukutandike music bya serious katandike music serious ikyo abantu bakakireceiving bata ekizine in fact bikabizina bingi muno harimu na David King bayingi abazina bale bane bizine ebi but ateke nikyo kyarabireho nikyo kyasingire kunanga wagamba hati imani nebi music kusana nyakerere irweira yes wagamba kutandikireho ati we nanka akamara yali akalya ni waro kazini so ati tugambire challenges ebizibu yosangire music industry endonge nunyowe tekambere irimbi muno ya tokasangire mu ebizibu tenkasangire mu challenge nyingi ya bojoka ne bagambe ebizibu bingi abizibu byenkokora ebizibu bya kibikiwe iwe tokabisangira abantu bagamba mukore bizina ba producer bananka
aba radio tibakubiteera yengo kole rumu batukandiki kusigikira iwe omuntu ekyomuhaire iwe kizina okizinire bambi no wanyu busahaki natakusana kikulize iwe zinire bya bikunyumire hari presenter akiterere ensi tukole good work bajagiye serulira. Yes, by the way nanka Nigeria bunyabaire na lifestyle na wakangamba kukole ekintu ekirungi nikya bokole ekintu ekirungi abantu bajja kitoza tukole ekintu ekirungi kati nganya of recent nkata isule nkakole ekizina majene biste kiro baketa nkulinzire kulinzire eyo nyagita isura giteka youtube kamera genda yongere maiso kola speed yongere maiso ja kuzumi ngotafai obunyagita iswire mu youtube dagala sakabaina kunserura nya performing hapa popate ntebe resort beach no msaijo ndo mutalasi born music na ogo na wakun aba mu Kampala ne bagisaba remix kwegamba yatambura muno habo kubeka banungi yabasikiriza so ngatali gimutu wali anaga na kutere nkola genda hano zigawa kino koroti noti kanto okwenda kuikiriza bakugambire ekigenda mu maiso so ate niyo nkoro bakusanga abo butenda kumanya no kwefora mamanyire muno ati kande byotungire mu kuruga otandika music yawe no otungire mu biki ndongene nyowe tinina kale kyamane kinyakagifuniremu ninyembaye nikyateka mare myaka niyo nkereje abandi bamane myaka 10 bali ba upcoming barati okutera na popo party kyateka mu batu kale nanye nekyo kubanza nkora nine mulimo gunkoro gumfora bize music no tagihamu nakaire kane music yinkuzina yakuno mwaitu kuli tinina bwire bwayo muno kandi kuruga ando inakubaha ground kugipushing hata onya kukenga abakutondera Kitara TV tukiina Swit Don runo rugudo ate bolekyo jeno street enu abamanyire rubuga rwa Hoima egyo street egyo yokurora niye street enu makaba hotel bagira bata enu eka hatenu street bagita kya Ruhanga road ati mbayinisa kukaguza kya Ruhanga road erinka otagikenga so kya Ruhanga road niye ne street ekusirimuka neraba hana eka neraba hala Crown Hotel negenda negwa muri orugudo ruri akarya buhire rwa kijunguruli naruba ruteire kolas so echuchu mu rubuga rwa Hoima ekagenda nekende ati kangende mboleke na zino street ezine nkwenda oboleke na hanu hati dunuru kugumiza mu rugenda kuli Desta secondary hata roho runo rugudo kamera jorole eno bageta Satura road egyo Satura road ngegyo cameraman kajabo olekye otafayo bikurubata bita mugyebale ego oteire metara yawe remeiremu yebale kamera bolekye gyo Satura road egyo hati Satura road yenu rugudo rumukurora atiro rukuruga hanu muri runo rukuruga kuri rukuruga hanu government road ni rugenda hara resort ni gwararo resort rukuruga resort ni rusirimuka kuri kule ifo hananka street mabagita bateruga Kampala road hati niye Satura road hata roho enu bagambirike iture mwene bayire government road eno government road then of course naruno rukusirimu rugaruka kuri kuruga hanu garuka kuri naro bakureta Satura road nkaruri muningo bakureta Satura road. Yes, how are you? You're very fine. Yes, thank you. Yes, tukiina Swit Don tukyanyumyamu hantekaniza zaitu zino Swit Don ijhan mbaini nchaworora abantu engudo zino baina kuzimanya so hati street zino abaire batazimanyire timanyira kamera wanga zibolekeze ezo government road area tubaireho kya Ruhanga road orukusiri mukala Crown Hotel na Eka road then ege Satura hati hali tugenda abamanyire rubuga rwa Hoima tugenda hali ya roho haro Cats Lounge tujja kugwamu hali resort hali na eri bageta bateri Eden biki Garden of Eden no negotiate tujja kwata yes tugambire obaire nongambira toka tungire music toka gitungire mu ebintu ebyamani tenka gifunire mu kyamani ya batu nkugenihira singa nabange hairo obwire funa mu kyamani
ekisinga n'okunkinihira. Kati blanjo tugambire kale myaka nk'etaano kuruga hati borasigara oli persistent mu music ojja kuba ofunire muki emyaka etaano nja kuba nfunire kyamaani muno. In fact olunyulo nja kuba ntutereera na national level kuba already kuno aba musako mutamanyire muno betukanda amaani kuli hanku ikara mu Kampala ngayina okuba ni honku ikara okuli orutunzire muno okusinga kuno akwali nkwikira ku Ruzina hapopo pate ku Rugenda habukede ni premaringani tugambe nifuna hostess kuruga habukede anaka ha NTV kwa nikimanyisa amaani kuba nkozereki ngateire mukani nyina. So ati tutokusanga challenge kuba oli Kampala no zina orunyoro kurutunda kuno bunyoro challenges zikubaho baitu kandi byona obokuba yesigira omuntu bikwanguhira kwankuruzina ndusendika kuno baitu kandi lusako rubata kurungi nkanye ko kunyako ebereireho hati iwe oina nka management management nyina toina management ebintu byono byekwasaganyiza nkai TV kuchwa bikulengaho baitu kandi nko kundi musajja mukozi ndwanagana nabyo norwanagana no. Yes, how are you? You're fine. What is your name? No wolinzirao okay okubikoro utakuba no bikwasaganya ebintu bino wenka bintu ebyo nikyokorolera music yange ntayito nkutayisura ntayito no sanga buli mwaka ekyali ya hansi no sanga almost buli mwaka ntuke ebizina bibiri but ni making sure birungi muno good songs ebiraba aho nibimpushinga to the next year producer ki osangira ali muwangu kuba nokora nawo mba producer babalizo babayiri nkabana bali ba producer basatu but kandi bona nyowe akwanguhira muri stead mukwegonza mugebale producer bona tinyina munyakasangire mbuzibo but ari best friend wange muno kanda anterere hit songs ni Jene Beats now titimuzini Jene Beats yakurubasa sazini tukyali ha Kitara TV tukyarubata street zine empyaka tukurubata na Swit zine street wazimanyire zine empyaka zine nzamu obataka zimanyire hati tuzirubatemu tuzikengesa abantu kana nayo zikoleki ozimanye hati enu Sachura Road iturumu turugira ha government road hati Sachura Road enu naye ekusabya abamanyire Cats Lounge new Cats Lounge eno itukuraba Cats Lounge tinja kubatera akatale bapaire zete baite nu Cats Lounge ingigyo hati Cats Lounge halo kuhura ebidongo nkura basumurere mu nebidongo egeri Garden of Eden then hano eruguru ariho Arrows naba abachakara muno mukusobora kuba mugimanyire hati enu tuli ha Sachura Road engudo bazikozere muntu ki akuinspiringa wogamba nti nyonyenda kubanka nanka omuntu ogwo amazima tinka muloraga abokuba no mundikora antatindi bawe alikara aliniwe nanye ndikara nini nyowe so trying na amani kufoka kindi kimkama yampangire kuba nkaiwe nko omuntu toina dero muntu ndio mbanje kura utaina muntu akuinspiring yes tudeke abokuba singa yaralo nyakubanyina pressure ya mani kugamba nkwenda kuba nkawe musangane nko sector akuba ikirungi tukiaina Swit doni ati educat nyo turabiro enu Arrows enu tule nyuma ya Arrows atalo kulege bidonge ebyahawo ejeri Garden of Eden nyondi kubarambuza etawuno sakubo mazire emyaka nyingi otayijja mu rubuga rwa Hoima otahingura Swit zino bakakoraki wegendeze batakusomera Swit zino bakakoraki okabura so entekaniza nuko tukyaruba samwe kintu etawuno soro kuba no bikenge ngude mpyaka ezotaka kengere osobole kuba nokoraki nozikenga hano tako ana retoko nyingi anetoko nyingi baitu kamboleki egyo nanka ate egyo Swit bageta bikunya mugibo inengamba egyo bageta bikunya
ati eno bikunya road niyo ekurubata ekuruga kuno harizoti egenda kugwa mu Kampala road hale ifo kandi eno ngibolekeze geira Sachura road kurugira kimukuli a government road niyo tujja kutemba nayo gwakuli hata no kuno kugenda hali arozi hano tugenda harizoti eno resort egyo yone kyali Sachura road abamanyire orubuga rwa Hoima yes ate egyo resort konda tukyali ha Sachura road yes don ati mbazini mubazini abarosa zino bunyoro hano abazi muzini kiwogamba nti muzino nakitera ali wakabi munonga mbayo list yawo abazini abamana bomanyire hano bunyoro abazini nkabatano abazini baroho nka aba all season twina Figo West ogo kabaka waitu Rapadiko Crusher wadavuzire David King na abandi bayingi muno no Crusher aliyo Crusher by the way mukaziwe Saluma akangana piki amutoza baitu tujja kumuzorota tujja kuba antu mutunga ati bobo tali mu music Swit oba nokora biki botali mu music gama toli mu studio mirimo kiyo banokora nina company nyingi ezinkoramu baitu omulimo gwange nkola mu Airtel Uganda then I'm betting as a software engineer byonna birubatira musobya afande you fine how are you no kyatukambe byokora nkora mu betting and slot machines no Airtel Uganda zo company bileze zinkolera hati eno street eno bageta Sachura ekurugira kimukuli hali turugire gwakula government road negema kona hata ntuli ya resort ingine ne itukurabaho orugudo runo bakureta Sachura road mebale muno abebembezi baita bakozere engudo zino kwenda kumuno kubasima kwenda kusima okuruba tampora cameraman manyira bwaki nkujura nokuza yes how are you sir awe nkujura muno kusanga nkurabe o cameraman wairota mama nte engudo zino kwenda zimale abantu barwake so eno Sachura road ekuraba na resort ngigyo mugimanyire abali mu rubuga rwa Hoima resort hotel ngigyo baitu tukianyumya mumbai ninyenda kubajukiza haba Kitara media bakole videography na photography amikoro yao yona oino bugenyi oina ibiki byona yonde services ebisani noinde services za video hikira aba Kitara media basobole kuba ni bakikolera kandi nyijikije kankugambira mulingo tandikege nimbagambira aba Jonad events baina sound ekusinga yo hano mu region eno bano inda sound enungi hamukoro gwawe sound etajja kuswaza sound etajja kuba nejara of course ija hamba Jonad events basobole kuba ne bakwa sound ekusinga yo sound egenda kuba eyogenda kuleta hamukoro gwa bagambe wewe hambogenyi bwanako bakawa sound enungi abojo bona mikoro bali smart let me also tell you the kamba zone kin by the way aboja bakola bidonga bakusinga bakimu baba chafu no sanganti ola mukoro gwabandi baite ngoezi mujwaire ngoezi linchafu omukoro gwabandi muguswaza omukoro gwabandi titibiri birungi kwe hare ebintu byone embarrassments leka ohereze services aba Jonad events basobole kubani bakikola abantu bakutegekera na shows bokuba ina shows nkomuzini ngatinka iwe Swit don asho yawe garukaho gitwereze ba Jonad events tugikolera eke kirungi muno kandi mukuba mu nyambire muno ninkole emirimo yange ndi bokuba toina kunanka toina kuchweka gamba nti hati niwo booking abazina abandi niwo booking venue kandi otozo hajja kukalira mananka mulyango bajja kwiba ebintu nkebyo okubyehara bisanga wesakwate aba Jonad events basobole kuba yino nibakolera ekintu ekikusinga yo burungi eke kirungi ati tugambire
tugambe besides music onanka okola ya software engineering na biki tugambire generally mu music industry ya Bunyoro abaki okutekereza bali nkwaguze gaba abananka bonkaba aba Kikuube abakibata kutumbuka muno kandi generally mu Bunyoro abaki no rant music industry yaitu nabo ereki ali hansi muno music eno yo hali tuli talini ho twabaire nyuma buli kurantu improving am baite ekizibu ekyalemere kuikiriza nolo bwa kubamanyire hatika tugeze nkanye nyina connection nyina hali nkusa kuhikya iwo hota kuhika kandi atokunyulikya ngo kunsinga iwo oli bwakabi kusinga nyowe sate niye nkukole iba kugamba heyo oltena ngera yamba mtahi wayi bulo mwako olekya ninye nkusinga ninye akolekya nwa kusinga of course ekyo kiri munanka mabazi ni mwemanyire mumanyire mulingo bulo maba naenda kuba nwa kusinga music ya Kampala nyo niho kusinga kubaza kuikara ekyamani ekingi koperemu nti wolo bwako bakusingire akuikiriza nolo byakuba namanya ninye nkuni wakusinga bete ina amageza agakwenda holi akwefolera kimungu ali hansi yoli nikwasobole kumurabiraho ito ekyatulemere obwebundazi abo bukatulema hano bukiya ekanda akasente abandi nabagamba akasente nako kakyali katito kasente kanako kanake kirohaho aboko nebyo gamba open ka promotion biki bikwetaga sente kasente bati kandi good music promoting Okusaka kuzina ekizina walotene na 10 nikikurabyaho kikerubasa bataro kihambiriza abantu iwe ina akasente bataro no kihambiriza abantu akasente okayina kikanga kurubata nabo kikalemu kikalikara kireme batira no gena musude nawe isasurayo sente sente kabayo batikanda atino bobane engeso wale na produce hatinkanye ngakora eyo nkulinzire kagire recordingira mu agene bit sente ma challenge hanyagarukire mu remix hakaba hafi kandi challenge ali producer wa mani mu manyiro go challenge wagira rwa international ali wa mani cyo yagamba don this is a good song ijya kwatiremo ekikaro kinumba intakima kine kikaro baketa Hana country in nkurura baina buraro nawe tinkubatera karanga hano banu bakeke security ebitongole biro bingi gwa kuno ate nu iturumu tiniyenu kijungu hoima kijungu ni yenu ebitongole bingi ate enu kijungu hiru hotel ejuke yona yali munanka Sachura road street en zinu zona ate tenkabakulire mu rubuga runo rwa hoima zinu zona yabaga chuchu yonka kataka konka baitu ati saa zinu tukurubata muntu joga atali muchocho mami osibirota atali mubuzi bubuona street zone abazikozere kurungi so nyendezeke endungudo zino abantu basobole kuba ni bazikenga don totwanguho cameraman ogo atajua hamuno aliyo na military hill road ngijyo mba intagimanyire kuli honka hati kuli kula rusozi ata mugurusi mugenyi mugurusi mugenyi roya kuruga tukyali boto of course wakombe ko karusozi akenda my cameraman wanga kusaga zoominga mugurusi mugenyi kula akasozi gata makaga mugurusi mugenyi kula akasozi owe akachwamo gamba kaikara rusozi hati ati enu street itugwiremu niyo turugiro gali tubranchingiro goda twakata hateri enu niyo government road bageta Sachura road hatenu bageta military hill road gebale hati duno rugudo dukusirimuka ndugenda kuraba hali Desta then orukiyame rugende rugwe hari mukati omurwa Kinubi ekyali atenu bageta military hill road yes Kitara TV tulo kuba tukoleke ebintu bino osobole kuba no birora osobole kuba no kenge kitweka kiyawa banda babaye batakuraba mu kichoka kino osobole kuba no kirora yes tukaina Swit don sembera omugaika okaro
aha wekinis sebirota gebale muli muta gebale aha Swit ngambira ebigamba bya ebikusembayo mu barozi abakutondera saazi na Kitara TV ababaire batakumanyire ababaire bakumanyire abafans bawe bikibyo kubagamba abarozi ba Kitara TV ijo turabe uburabaho iwe irukajeso turabe oleka kutuno kutuchu abamanyire n'abatamanyire banyita Swit Music nzalibwa Kikuube by the way KMG award winner ni wasingire award Kikuube yes so tinkangiraho nkunihira mbwiro obukwija bugamba nkyali fixed muno n'emirimo baita amani nja kwongeramo myaka nkesate kwija nja kuba nyine change ya mani muno hati project kempyaka yo ina sazino project empyaka nkyatambuza nkulinzire ni fact ndi programs ogikolera video wiki ekwijeyo oina video zinga yejja kubanza sazino toina video name niye jja kubanza abonsonga kyabakaba nabazindi bangi bendo zire bonyoro tibakora video abwaki video ekizibe kitwina chali kya kasente ka kutalibaniza kwangirira bana koko kuyiya ati nekindi nkanyowe video tiyakundemere bate ensonga y'obwire oli bizo mulimo nagukutwalira obwire mugya kwakana mugambe nti aina sente kandi atimba manyire nyo abazini batu kandi nyo bankozesa bagamba okwenda kweyolekya okudupa bankozesa kandi atya mulimo gubankozesa office tinyina girugamu for 2 hours rundi bule kironyi nukire Kumanyisa oikara mu office full time hati obwire bwa studio butunga diri ati nibo obwire bumbanye nuki musibire muta mugyebale tuli kurungi tuli ya TV tukora program la Kitara TV Swit Don yes obwire mu studio bo bufunota omure ba studio ngenda mu ekironyi nukire muno nyinukire kale tali ganyi nukire nyinukire sanga mukozesa saa musanju nabo siro obwire nyina butito sanga ibiro bukwani nakubyamo nkyankere enkole ati then niko kurolera sometimes by the onkaba ni Nigeria ni mbazana life sana nawe nangambe mirimo niyo esinga kumubuza mu music ukikenga mirimo kintu kikuru kandi no isanga nti na music okugenda kandi inagiteka musende batu kandi omulimo inakuba no breaktiness akwani ho kuya katitaka ko kuteka music gutaroho music tero I think kiboku iko kiteire osakwiko music bekuba neta ya sente kusinga omulimo noguleka batu kandi oina kusoko kaya kuli mpora ikiriza ntikuli ni haha amani habo akayirako kasoko kahaho obwire kikumara niko boli bofunireyo no sakurugamo kagenda gukora bintu bata atali kutaisiro omulimo na habo music etena yakakwikize ukaba byona bikalema murundi gumu hata nkukengere bigambo kebe tugambire like abakushobora kuba ni bakondera internet YouTube Facebook Twitter nka bakusearchingo byona nkosa Swit Music Facebook WhatsApp obamba hene namba ya WhatsApp babaja kufollowing abagifuna TikTok YouTube eriyo na TikTok hona mikutu yonoro niwe Swit Don hati tuturagiraga bigambo byo kusemba ebigambo bikusinga tubalize tinyina bingi oire nkubasaba kweyongera kufollowinga Kitara TV kutugonza itwena kalenka abazini babunyoro kutuhagira tusobole kweyongera yo mumaiso nati rakitu isanenka aba western tukitere webale muno yono nuwe Swit Don chali wangenu Swit Don boleke orugudo no mulingo ruli enu military hill road niyo tubairo egendera kimu paka kuli ati ruli rujja kya mahali nugende ruge mukati niyo military hill road enu eyimu kurora ya rugudo rukunyirira muno enu Desta amanyire Desta secondary school ni egyo hati kandira na runo rugudo tibatero ibara baitu hati runo rugenda ni rugwa abamanyire office za Nira enu street ni yenu
ndugani rugwa mu rugudo orwa kijunguruliro nturembolekeze gahali naro nonekyo kimora rukugwa hali mu rugudo rwa Kampala road magenda Kinubi nize nguzine ngudo. Yes, nyendeze kiro kinumba kolere program mu ngudo zino musobole kuba ni muzikenga, musobole kuba ni muzirola, musobole kuba ni muroranti erihenkura kurana ekugenda maiso omurubuga rwaiturunu orwaho ima. Kambongo bachali banga bensangire hano muri muta mugiye bale bikuru batabita rugudo no barweta bata military road hamba maiti murumanyira bo kwamba nyumba indisomesa abantu hano mbayimanye nanya inya bakurukoleraho timurumanyire ati mukate street en mukagiteko stage mukagiteko buteka orundiki stage ne kairo kurugayira myaka yigenzerereho tukaba tuli mukicucu kyamani chucheka batuyamba kana kabone kiti akaba kiti kyaitu bakagusara omuti ogwo no mayiga magumu niho twayiga magumu sanao gwatuyamaga muno kyonga batukolera kola seno tukusima government yebale muno kutukolera engudo nkazino ati oro bakureta batanganiza ruli New Kampala Drive New Kampala Drive runo oro niro New Kampala Drive batamteke heibara liroho ibara lireifo kuli kaliteka kule ifo nakuli niho liroho ibara New Kampala engudo zino street abantu bakusinga bayi batakuzimanya ndeza abantu bazikenge bazega bayi batazi zikubatalibaniza muno kantu ino obuzibu bwa junction eno bakutomereranga naoga muno abana kuiho kweruguru ebiruka nabakujja bati tibakumanyaga mateka go rugudo hali supposed kulinda mugenzi wa yarabeho ati I think ati ono nugwa kuba main ono giveaway nkako nakala ka giveaway ate ono inakusoka yemerede no arabeho ego I think government mubihulire Brian Meya naba yunura muhulire concern I think mwina taking up abantu muramo tubakolere engudo zine zikunyire ziri nungi leka tubegese nebiragiro bino ebyengudo accident engudo ziraziri nungi tusole kuba tukendeza obutandwa abantu batafa kandi ikintu ekirungiri bakakiha mu ekibi so ngenda kusaba abakujunanzibwaho ba town clerk bahoima ba mayor Brian kabo yo ikintu ekiketinga tukore government programs wijja TV tukwe program sahe muyona yegesa abantu road signs zino nengudo mulingo baina kuba ne bazikosa Swit doni mulagire geira kamberekeze na nyowe antekanza tujja kuba tusigara tuhulirizanga na Kitara TV mwale muna baikaine mutondera kurugali tukatandikirege entekanza zaitu zino abaire Saudi Arabia ababaire Qatar ababaire Jordani ababaire Dubai ababaire hona haroka abaire munyamasa zembaga nze zabunyoro inywe na hali mukabaire mutondera mwebale muno mubayi ekatandike kamanyire notes zone kaije zisomere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo wara people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV Kwegesa Kumanyisa.